Assalamu алейкум, урматтуу KG кабардын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар. Бүгүн жаздын 5-күнү 5 март. Барыңыздарды жаздын алгачкы күндөрү менен куттуктайбыз. Бүгүн ак калпак күнүңүздөр барыңыздарга куттуу болсун. Бүгүн биз KG кабар, Тез кабар каналдары Бишкектеги Рио Муна базарыны бүгүн алгачкы жаздын күндөрү баалары кандай болуп атат машиналардын ушуну көрсөткөнү келдик. Мен жанымда болсо Тез кабар каналынын алып баруучусу Атакул мырза. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, кадырман журт, ак калпагы башынан түшпөгөн мырзалар, аталар, инилер, саламатсыздарбы? Буюрса кызматтабыз. Биз KG кабарга, Тез кабарга иштейбиз. Бул жак KG кабарга иштейт. Экөөбүз эки жактан сиздерге жагымдуу маалыматтарды тартып алабыз. Бишкекке кош келипсиз. Кош болдук. Кош келдик. İşte берели. Биз көрсөтүүбүздү баштайбыз, туугандар. Мынакей, буюрса, мына 5-сектordун жанында аралаш унааларды көрсөтүүнү баштайбыз. Ушул жерде мына Kia Sorento унаасынан баштайлычы. Бул объем 2.2 4 7 место экен. Кожаный салон. 2016 жылгы 2.2 дизель. $25,000 сурап атыптыр. Телефон номерлери 0588 89 85 дейт. Розетка 220 вольт дейт мынакей. Апа светте. Жем чуңккен болгондо дагы. Sorento унаа издегендер барбы? Мынакей. Так. Мындан кийинки машинаны да көрсөтөлүчү. Бул Кытайдан келген электромобиль окшойт, а? Сиздикиби? Качан келди бул? Электро дейт. 2017 жылы экен. Механикабы? Коробка механикабы? Электрический механика. Или меняй дейт. $8,999. $1 кем экен да? 0771 41 10 дейт. 0755 075 035 дейт. 200 километрге жетет дейт. Неменин механикасы бар бекен электромобилдин, а? Мынакей. Ичинде тряпочный отургучтар. Мынакей. Бул канча километрге жетип атат эгер чындап эме кылганда? 180ге жетип атабы, а? Аты эмне деген бул? Донфей. Донфенг. Жакшы. Механика кыйналбайбы экенсиз? Электрмен. Үнү чыкпаса кызыктай болбойбу? Тахометр менен эле карайсызбы? 5 орундук экен, а? Малолитражкада эле көлөмү бар экен, бирок асты бийик экен, 4 выдыбы? 2 выды эле. Артыбы, астыбы? Аста. Ийгилик экен. Так. Кең тартайлы. Так. Кийинкиси Toyota Auris дейт. 2007 жылгы 1.6 $7,300, а? Телефон номерлерин көрсөтүп коелу. Саласыздар өзүңүздөр. Assalamu alaikum. Кандай? Жакшыбы? Иштер жакшыбы? Тынчпы? Так, Auris. Бул автомат экен, а? Робот. Так, кара салон. Мынакей. Бул анан бери фит истерден кенен болот экен аябай эле, а? Канчага бересиң? Түшүп беребиз. Канча түшкөнүн айтыңчы, мына дардыңызды айтыңчы. 7,5 канчага бересиз? 7,300 деп койгом, түшүп берем да. 7лерге бересиң. Жакшы, ийгилик анда. Так. Кийинки машина бул Mercedes-Benz E-класс. 2009 жылгы экен. 2 выды панорамный крыша дейт. AMG пакет, все опции. Телефон номерлери 0554 81 89 89 дейт. Баасы $14,000 сурап атыптыр. Мынакей. Кап кара түстү. Туугандар, биз улантып тартып көрсөтө беребиз. Алыстабай турасыздар. Мына жерде бир Suzuki турат. Сол рулду Suzuki дейт. SX4 рестайлинг дейт. Баасы договорной дейт. Телефон номерлерине окуп алсаңыздар болот. Баасы бул жакта $9,200 деп коюптур. Газ дагы бар экен. Мынакей. Ушундай машина экен. Эшиктер ачык болсо ичин көрсөтүп коелу бир сиздерге. Эшиктер ачык экен. Мына ачык экен. Ого, içi вообще башкача жыттанат кой. Атыр жыттанат кой, атыр. Автомат коробка экен. Мына жерде эмне машина бар экен? Kia окшойт, а бул? Kia үстүндө панорамный крышалары менен экен. Мындай 2020 жылгы Kia окшойт. Жылдарын көрөлү.
2020 eкен. 2 объем дейт. Полный комплектация Корея 36 000 доллар. Telefon номерлері 0 999 08 0080 дейт. Машина сілердікі бі? Так, іштерін бір көрелчі. KJK var bizdeki. Aha. Так, bana içini karanızlar. Oho. Aşağı sonun içi. Üstümden de panoramda kırışa gel. Так, Devo Espero deydi. Devo Espero'nu da görülç. Malumatları, qanday malumatı var ekan. Devo Espero. İlgari bir moda bo'ldi bu. Koreys deydi, 98 yılqı. 2001 yıl alıngan deydi. Godu novum deydi. Sana 4800 dolar. Telefon nomerleri 0709 39 66 66 degan. Maşina ekan. Bir hacayim biken bilbeytkimiz. Tak, keyingisi BMW sol ruldu. Bu BMW 328 ay degen ekan, coupe 2008 yılqı 3 объем 12500 dolar. 0706 41 31 68 0790 44 00 deydi. BMW de maşina. Üstünde emesi yok ekan, onday ramkası qıpqızıl salonda. Qarаңызda. Son maşina gene. Так, elektromobil turadi, elektromobil. Elektromobildan ko'raylik. Mana yerda ne degan elektromobil turadi? MNV o'xshaydi, Honda MNV. Tak, 2022 yılqı deydi, 26800 deydi. 7000 probek elektromobil deydi. Zapas hod 480 km. Telefon nomerleri. Ya, assalomu alaykum. Qanchadan beri haydab жүрasiz buni? 2 ay oldu. 2 ay? Жаңа алып айдадыңыз ба? Қытайдан алып келдік. Қаншаға бересіз? 26800 деп қойыпса? 26300 болады. 26300. Тоғылық беремін десе бересіз та? 26-ға дейін, ә? İşte böylece. Bunu biz KJK-ға мұрда да тартқанбыз. Сол машиналар уже Бишкекте да көйіп қалды. Honda MNV деген электромобиль. 480-ге жетеп екен анан? Жетет екен? Жай келіп, жазда келіп қалды мына, жетіш керек емен. Так, Kia Kasem o'xshaydi bu. Kia Capia ekan, ha. Так, 2019 yılqı deydi. Свежий из Кореи. Договорной 0706 06 04 01 deydi. İşlerini bir görölçü. Cerebro svetте. Bunaki. İşte Javo genişlikler. Artadan görünüşleri. Biz ulantып көрсөтөрүбүз. Тугандар, мына жерде санаталар турат тизилип, окшош болуп. Бирөөсүн баасын көрөлү, анан бааларын аралатып көрөлү. 2015 жылкы дейт. 2 объем газ 13000 доллар дейт. Телефон номерлери 0500 05 55 03 дейт. Мынакей. Экинчиси дагы 16 жылкы экен, 13000 доллар дейт. Телефон номерлери 0700 55 53 06 дейт. Үчүнчү саната Бұл да башқа бір өңкен 18 жылғы дейд. 14600 сұру аттыр. 0500 05 55 03 дейд. Дағы бір саната мұнакей. Бұл 2017 жылғы кен 13800 дейд. 0500 05 55 03. 3 машина бір кішінек екен. Шындай, тоғандар. Мұна жерде бір Subaru Forester тұрады. Шында көрсет өлчі. Мұнакей. Так, 45000 пробег дейд. 2017, 2.5 объем. Свежепригнан дейт. 17000 доллар дейт. 0707 13 26 17 дейт. Бұл қаяқтан келді бәке свежий? Грузияныкі ба? Жаңына келген. 45000 пробег. Жандырыңыз? Қарыңнан, емесінде де компьютерден тексеріп көрсеңер болады. Пробеги қайеріне жазып тұрады? Пробегнан мынау жерде жазып тұрады. Мил бе? Жоқ, 27 585 мил болып та. Бұл эме қотырғанда километр. 45000. 45000 жетпейді. 43000 бірдемке да. Неге сатып отырсыз жылт машинаны? Мен жұмысымда бұл. Жұмыс бұл. Өзіңіз алып келесіз машина? Жақсы. Телефон, башқа машиналарыңыз да бар ба? Башқа бар ем. Ал уже менікі емес та балдар, біз жоғалып келген балдар. Балдар. Болды. Бұны айдап келдіңіз бе Грузиядан өзіңіз? Қандай келді жолда? Жақсы. Үшінші көрелші машинаңыз. Ешті. Ойлаңыз. Бейік машина болады екен, Forester да бұлайм, а? Қазір мұздақта үшін неме көтеріп тұрады. Үшетті жымың іштейді да мотор. Жымыңдап қалады екен, а? Бұл жақтар сенсор бе? Сенсор. Автомат коробка, подогревтері бар екен. Бұлайм американец екен, да, американец? Милменен болғаннан американец болды. Так, үстінде люк бар екен чоң, а? Бұл не, алмашы жолы бар бұ, же бір түсіріп беру жолы бар бұ, қандай? Түсіріп беру бар. Қаншаға бересіз?
16.200'ge verettiler mi? 16.200'ge beresiz. İşte tibey. Can gelgen bu almashqa eme. Жасамашқа деле жакын деле болду. Болду. Паспорт деле бар. Оформление кылып койдуңуз уже? Кылып койгом. Жакшы. 4 ошондо? Ооба. 4 да. Алмашы жок дедиңиз, а? Алмаш жок эле. Жакшы машина экен, бирок бийик болот экен, а? Көрүңүздөр ушу машинанын дагы. Биз улантып көрсөтө берели. Мына жерде дагы бир Lexus турат, мынакей. Lexus'un GSP ES 300H дейт. 2020 жылғы 8 ай дейт. 5000 километрлер жүрген екен, расход 6 литр дейт. Свет брызга шампанский дейт. Бағасы $43.700 дейт. Телефон номерлері 077 744 777. Мынакей. Ички состояниялары. 5000 жүрген машина. Масловый машина екен, мынакей. Издегендер болса, алып айдаңыздар. Мына жерде бір өтө сонун Absolut турат го. Honda Absolut, Odyssey Absolut мынакей. Моторлорун караңыздар. Таптаза кылып коюптур. Так, 2003 жылкы дейт. Баасы договорный. Баасы канча байке? 9000. Так. 191.800 км дейт. 2-3 объем дейт. Так, телефон номерлери 0501 35 37 24 дейт. Onun üstünde. Absolut üstünde emeleri var iken anday. Railingleri var iken. Qarab ko'ringizlar sözümüzü. Honda CR-V deydi. 2019 yılғы deydi. $30.500 deydi. 0709 68 48 82 deydi. Полный комплектация deydi. Qanday jigitlar yaxshi bu? Soda bo'lot al. Sevin canlar ki macanda da bir oturup Honda Civic'tin Touring komplektatsiya deydi. Bu qaqdan olib keldingiz mashinalarni? Amerikadan geldi. Qachon keldi? Açıldı. Yem açıldı ha. Qachon geldi bular? Жаңылар башкача машиналар, да? Бул Civic. Мыначы? Аккорд, а? Bir Bişkek'te maşına жаңылайын депсіздер да, Bişkek машиналарына 25.200 deydi. Honda Accord 0777 78 30 31 deydi. Bu 2018 жылғы машина екен, а? Kaptarı da maşa çağım. Bardı gıla. Onu komplektatsiya. Pulu qancha bunun? Pulu qancha pulu? 25.230, normal düşüp көрөт. Оформление болгонбу? Оформление бул болгон, Civic каналы. Civic болду эле, жакшы. Шундай тугандар, баалар. Примерно ушундай. Мына эки камераны көрсөтүп коелучу. Так, 55. Басы $19.000, 0552 39 00 08 дейт. Так. Нелерге да пленкалар жабыштырылган экен. Антицарапина. Астында бүт 3D бөлүктөрдү коюптур. Серебро свет экен. Маш чийилип кетпеш үчүн нелерге немелерден да коюп коюптур. Так. Жанында болсо 30 кузовдо камера турат. Басын көрөлүчү канча дейт. Бас жок экен. 0509 01 45 30 deydi. 0509 01 45 30. Olğanın telefonlarına номерлерин чалып көрөтүңүздөр. Bunday тугандар, биз дагы башка машиналардын түрлөрүн көрсөтөлү.